Kojo Nkansah wo nansen na nka mese menka wa asem manenya wo first and last a wo ku Jimmy ntokwa na wo de the new patriotic party no ebebem mo NPP MPs ne DCs amode musika support us akwase ampani we se mo huma we yet kroma na foot soldiers wo ho na mo de musika mankwase afo we because in the name of omo celebrities mo hu Kojo Nkansah maso monkwase antokwa na mo ne dan na asamo ekon mo ne nkokomo ntokwa wo dan na asamo onye party chairman onye general secretary onye woman organizer ma NPP party no it wo kasa no wenyi NPP party na amfiri wano na ado wonu kankan na betena social media kekan kwase aseba on say ya wo did the same thing your revenue before you see say obia won the baby aye bo na ya wo did the same kwase asem we e betena wo page wa na kekan kwase asem kire revenue before on so obi di bi ye we ya dan asamwa I support you NPP for me mam warning na ya wo say adum chedua na asole na so chen NPP ana why na deceive because I want to understand that say why na deceive Kojo Nkansah man ye ne say adum chedua na asole na so chen the new patriotic party why na deceive sa guy no that is why me blame is your executive no the ya me ya ne say food soldier member of parliament officer wo hia appointment Kojo Nkansah akwase we ko ho a yes honorable wo ko enti they think say they are ahead o food soldiers no the honorable ne call parliament no ko honorable ne officer yes food soldier ne hia appointment yes and ne Kojo Nkansah so for bit me jina na saw them NPP for what bodam what also for them say what bodam a political party okuta almost 6 million people who 200,000 egu asole dem say 100,000 egu asole dem on who to me be wa no ka say NPP for me mam warning NPP party no kuta almost 6 million people. Was off will be kuta 100,000 when I solid them. It me say NPP for me mamu say moya na mabodam. Na mu bi mabodam na me see week me person will be obeka say one dan na samoa because mo MPs na ye mamu to me no mo na mudi musika asoso nkofo we mo ase am ma dwen say omo ye super power. Yenim MPsa wo matoto real estate edi ahyehyehye sa Kojo Nkansah we na ni se tu aboba awrade nyankopon ma botere why enne Kojo Nkansah timi cassette ye MPP abua awrade nyankopon me reho aho ene no me reho aho won say na me say nyame adwuma nti na munipa ne ye no he dan na samwa wo ko to from one Bible verse to another Bible verse, from one Bible verse to another Bible verse. Men support is so did you papa no, I don't support that. But I like the fact say, ma mene de chere konkoro na ebrimo. Musimu ye nyame adwuma. Anka nyame adwuma de wo ko nyame nipa. E de chere konkoro brimo a, ada na wo so ma obufu. Last year ko 2 years ni. Ana minya nkwahia. NGFM for sorry jam so edi matama kanseme pi sene beya sebi edi mbekwa afiase sebi enkwanhia asi ana manya accident so Ghana cars anya accident Ghana huntimi nkai empo abampo cars pi anya accident nipa nhede anya accident car machine etim send time bia biate we ka onim delay na ka bia active at a fairly break no kuni pegum nyina won sheda ne mo sign enje for seri girai e ka bia eye bia na de nyame aka ni pantimi sanada apase ya nwina nkwachi anwina nkwachira kebedi atam sebsem aka nipa obi adwuma no amaro tinje maka se nipa ni muade nurse oni efre
apa o tumi o adwuma mu na suru ba bi esa fa fo frɛ ni abatra so abedi nkomo amra page station no ya badges NJFM Mr. Kwame Tanko time summer time your sports di Maria time abesi Ike time ni papi ya ba ho ama manfo betia ka ama station ko so apa kedi ko foma come on for first some interview up to now kwa frɛ e kanti ko Ghana kanti Brentford omu frɛ me ama me di nkobo man fa de sabi asi eho man ka ho asɛm ahame man fa omu be minyatan enum kasai e ma dofo etie NJFM e betie me e wo NJFM enka chanche sɛ nipa osori tia me sɛ o ka asɛm sɛ me kodamu no onyanko be bitua ka nye de obepre oho this kama kosa ka usem ga me di ko fa na me koda afiase a ka ba fa fun afrɛ me sɛ kojo e pesa no ka sɛ angel because I adofo change any beji say e na lewe akasa angel so afa na se mi sua menyini menu ba bia afa na ya sha brabase papa yesu bra ye o preaching etu akrafo koso preaching epa akra na ti asore efo mugum won ti asore dia bomadi every session na tra so na kasa kire Ghana man for say obi abeti wasem na woto no open padom apicha che omo eda fom di padom eda fom di padom da foma anka ageri betio kan ko radio so kwatase ufiti eye vandalist empempem kwaso no akira be na watwe akira be we are politics pa unja skampo no why na babua no we are politics I sabe ene Ghana politics ye ene wanya sika ama no tutu atare hye unama ya hwe who be dia do chedu atem saka se NPP fo nim na mko sa papa na sole na wo be NPP party na NPP no wo dia who want people that bay? Who buy people that bay? Ah, Nanya scared no more bank. I will come with the baby. And now, what's your name? Yeah, a coming now, man. Say, out of 4, Mosha life free, and my papa. Daughter Kokoti. Sabi, what will be a maso? Will be already such as so. Now, so when you more, Niakosu, Ebio with him, Ebi so on tea, Ebi so woman a money. That's when you say, you will be a station be a TV, say radio. Eddie and the station, and to be a da. Eka on station na omunitani yakosu oh emma say obi be station won hweda o hwe sefas won hwempa bibi che oso a o manager a odani nyina no babua opanyi papa odama oni tese wiase de yense obi adwuma aka se madwuma nkoso betiwei sini emitwa mintimi nkose mi college bi adwuma se ma obi amfani sini nyamfani ntwa na me de yamfani ntwa ebasa emwa ebasa enya dwen papa ebasa nyakopon famu ncheme bikodo pasa wo nyame yema ono yesama onua papa odama ebe ya be me ya se medi pe bi achi na mano akasa etia obi na sebsebi ebia na afom abedi seb o side ebasa na anchirebuo do tenche ntemase papa wiase obi anto bogo yana de
obi ntrase em obi mfare papa enim nye fom obi ntrase eman fa ne panyin enim nye fom obi ntrase eman fa ne maame enim nye fom obi ntrase eman fa busu enim nye fom obi abusu sombo eman de na busu sombo no ebe na dwen nya adwuma de wonte masenda dwen nya adwuma doctor ani die ma FM station no since last year ko 2 years ni ana minya nkwanhia NG FM for sorry gira me so edi matama kanseme pi se na beya sabi edi mbekwa afiase we yo sanka mati media hunahuna mo na media ajemusika enso me di we nyina gumi tire so wie na konkono ye nimu na konkono ye ne tene ye ne ye nyam suro nimu emfa nyame ntie me wa se Israel amfa o nyame ntie me so ti ase ahunahuna na doso ye ntra ho me ehuna mo bia okay so ti mase enti we nyina gumi tire so ena ne yeti ano na me de ti asore ho seri kurukiti ya baba ai burukurukirika kais burukurukirika burukuroko seri before mama mane hamo mama ne hunahuna mo enu 2028 na sa asore no nagu my god nyame asembe ne wom se mo beba ha beje na onye so boro ne wowanum tumi be ne wowanum adebo enka papa ba omi abewe my god adam hu so de agun so me die wo ho a brand new Nkansah NPP for me se mo mani hunahunam na 2028 na sore nagu ye di nyame asembe jinjana ama sore nagu me de ubesi a metwa ba ye nya no sa de no so nti no kra kakra makanti no onto aba ma NPP na se ne papa kofo bre so wan kwa sore bia nso so wodi nkunim papa kofo bre so no wan wura nsore saa o anso ye di nkunim se kutu se baba what you say me se wonya ready am kame se wo ba no a ya we gina NPP stage to nyom evangelist enti no me ma me nkrofo nto aba we na adi me hu me na me kra me se ni PS ni ta se nese lesson no se NPP fo am ya hweye ne wo mo kowura sa so meja NPP no meja ma se wo mo me meja ma so na se bra NPP course wo mo kwa akokoye campaign wo no no atono sore manama ai party ba ko wie dada no aton mo dada na ye gina mu to eto nyome ne kwadwa mpom nyina no na ya tam sika kwa akoma antichrist we ye yala atam sofo on kanyam sem a okontokwa bi o ya antichrist on kan yesu hu asem na we dia masa me ade sa wa be kasa onye sofo na asore ne kura nso anya asore nti be da ne aba wa be je mpaibo adra me hu se ade we agu papa ba wo mi aso pe nam se ya we ayeka ade agu papa tiri so papa yitiri so yen sida ewie na odufia no nya akata NPP wo we ade ye hia sesi ya ye koro ye okay ye nguna so da bia mukura ye bedi nkunim wana ka kire wo se eno je se ye ba ma ade we sima ka kire wo we ye ntoma no na wo kabo ni miracles aboaje se mu hia sa niema wo bia ma Dr. Mahmoud ba wo mi a ene mi ya mi kunu unzumi a mi free Israel ba enche mu mabusa me we brand new en fifre bia anka no from Israel to we we am be mu a kire mo enti se mu hia bi se ye di bedi nkunim a ni wo bebre wo ho ba bia ye mo Yesu di na ye mpa ibo no de emma mpa ye ni duru awurade anim se mpa ye n'echi no ye bo Yesu din my god Yesu din o si bibia mu bebusa no e wo me din mu no na ya mamo na dole mi ni bi wo ho a me de be ma wo gina okonkron Yesu bo mpa ye afa we ya nwuti so kra nyame betie ye de ahunahuna ya che ene ma kire ye de ahunahuna ya che me sisa Yesu ma ye de nyame hye me se me nka bia maka kire nyame ma abrantie bia yese no obedidi matem omo se no a obedi matem a ana me se me ni awudifo nkasa so obeprimi na ayi no na wode san ni movie no enti de kwakwa mebo Ghana fo aba time for ne se efri ne ekokosi on the 2nd a wo bebreme no obata bia mfa ne bansa dem obata bia momodin se ode ne ba ebe se dem because you were rituals bia ebi mu nyinyame ni ode wanu ne bo nyame din keke
na usisu wa brabom na so dimirika obekwa akofefa saa niema na wani beba ho so no apem me kan so obedi adanse agye dia anadwi so abai mimi hu se woni nyame ohom anadwi so abai na no ofiri sa me mada ubaji Kristo di ni dia sira urade sa oma wani miensa ojidi ni bia sa wunya ani miensa so ti ase young boy wasiso a ope oho anya no wudi mirika di nyame akata wani ena wone nam onza wotamte ya na nyame abroko no wodi bibia be broko no opa aja yie obatan bia ni wo bia efri nne ekokosi second asa brantie no ebe primi ni movie no menfa wa brabo ni agro o penipa muja said the last year o ya o wie ye kotua sika ama abusua ne kana no to mu no me ye ntua sika ma me na wo so nya wo na me ne wanya na secret ye wo mu so de mama Ghana fo ahu no kura bi e wo mu bia no o so de wanfa kwampa so anya de no o te sakokwa hwede a obutu kosua enye wono a ne to ye so awiye no obebuni na mu faja na wiye wa ye kwasea ajako mu besi so no a wo mu di Kristo moja ne niema ne nam no ajako da so ye a legend oda so ye a legend ajako da so jira ne na so hwe ne fa eye said ye nua ba malumba eya abone nwom mesoma urade mame ebra me ni me nua ba madada ka edi kokoto nwom omo antiase da omo antiase da na me ka nyame asem twi nyame ma wonim nyame emma ba ne nchen me meka ne biem se me nua ba madada ka edi nyame fa ne kransie o da urade kokom because I just a second media meka kire boy ne say mu ontumri ka wiase mpentem nyane ho enka young boy wudi ka kum wobi akum wo ba akola ketwa akuno adane ne sa akokɔ dini be primo movie young boy wasi so wudi mrika nya ho no wagya ma me ho obedi matam enya nwanwa wagya ma me ho me dia ya tete me ntimi nko ma me nkyɛn dabi me respect ma me no me respect ma me yes ba me dia wo bade a me kyerɛkyerɛ niema m Ghana ha ye hwa hanya enam sese wuni sika wuni kamafo nti se wuni sika wuni okamafo abrantia itimi kun obi ba ede ye rituals nya sofo edi na chiche da koda hospital de niema so se ne kon de mamoka se ye ni ani wa hu